Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo tzatziki salatu. Pripremimo sve što nam je potrebno. Prvo oljuštimo jedan krastavac. Narendamo na krupnu stranu. Posolimo i ostavimo da krastavac pusti vodu. Za to vreme sipamo u činiju 200 ml grčkog jogurta. Naseckamo mirođiju po ukusu. Izgnječimo 2 čena belog luka. Sipamo 1 kašiku ulja, 1 kašiku sirćeta ili limunovog soka. Promešamo pa dodamo 1 do 2 kašike pavlake zbog gustine. Krastavac stavimo u pamučnu krpu i dobro iscedimo. Dodamo u činiju. Dodamo i malo bibera i promešamo. Sipamo u manju činiju i ukrasimo. Ako vam se dopa ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!